Kipulit ke Riboy District kilara atokit yang ringut kibriu halor ke jingbu bom improvised explosive device ne IED. Haga khatway terik risau hapalau ying beri try dau MLA berim ba nelang lingdo. Ya kini la pentip dau sembut menteri rang ba kejela bekmi eka kampo ying polis ba Preston Tinsong. Ubalaya tu bekindang don syuk kibriu baki pulit kinra ban tokit. Tatkum kejing ong jong u kejing tokit mentai kini kibriu kelayat syat-syat. Laban kedua hang ni ka sangking atiar ke HNLC kala kam try ya kejing don keti ban bu ya uni bom IED. General Secretary ke HNLC Basan Kupar Nong Trau ulang bakani ka kam kedai keblale kum kadak kejing persya ya kejing ngai beteng mencet kala ya kejat ben riu da kiriu san pertai bamsap bat kinong khai he spa kiba ai jakasa bat pinkup bor ya kibar jella. Halor kani usembut menteri rangba ulang ba ke HNLC kedai ben pinsyai ya ke kata ka balai pan bat kita kiriu san pertai bamsap habakin tho ba kiriu san pertai ni nong mi khmat pajba kidai ki balajit de ki pajba bat ki baki pajba kisania habaki dan hakijing Pumalong mentah haduk kanida klip nanti nak kalian jongka polis team kila pick up kumbah nungud ai kibriu badam don syuk nono nak tahu kaba kadang yakin investigation but kumbah barok ngelaitip ba nak kalian jongka HLC ka clean bakale ya kadang kam dan nak kalian jongka polis team jadi di walk out ya kini bilang ya buat investigation kaya siaprang buat kaba aru nak kalian jongi ke government nginum song nginum tia buat ikwa ban penting na ba kasyong suk kasyong sngai kade bat prevail hapo ka jelam kala jong barkoi bat nginum mai lat ya kiba kum kini ke kinjia hapo ka state bat ka jelajong malong mentak investigation kadang ya nganam la ban batai pi detail namakin dam dot su ki katokan ni ki bangin dak pick up te ko mo pinga try ngan batai pi all the details ailat sua pak investigation kan ya bat hadin jong kata nakaliam jong ka police team kin sa ay information kum bakalo angam tip ki ay kita Tangisa kita ban ong ini ka ay kata ka ba yapeng bat ki try mu ya ka ay ngangap sothuk ada ka jikren na tapi ong yang ki politician ka ay ka kam ka bangila mangi politician nomor la de kren hok Indonesia day mangi ki politician day kini ki dong nikmat ki ba bunsin ki pa ba halaki jong ki consultancy ki shania met ban bensin habadon ki problem habadon ki jing ya kendu jing haka long briu kaman briu kaba bunsin ki lej bani kendu ya kita ki nong mi kamat ki jongki halai jong consultancy bat ki ba bun hiru baru anu pungut ngalaban ong ki emali ki don gata ka jing ki kle da kam taban syakri ya ka konsorsi ya kari ke jai penliu bat ya ke jelahi barokwe